Siyakurekhoda ka usho ukuzingela isitori sakho wenze njani? Ngathola impunzi lele. Mangitholile impunzi ngase ngilanda umkhonto ekhaya. Awu mangibuya nomkhonto ngitholile la ngafika ngofaka. Awu uyazaza lokhu sana athi shona emfuleni zaqhamuka sezimbili. Waphuma umkhonto, waphuma ngena kuthi yawa. Yathi uthundubala isishona yawu yawo. Andisiwa nje isiwe lapha kwezinyanga wangena ezinyanga avela ngamameze ekhaya bangihlangabeza baze ekhaya bangihlangabeza ngelinye ilanga ngiyabona hawu nakho ukuyintene shakuleyo hayi ngikhona ngafika ngayifaka la inhlamvu yazophuma la hawu kanti kulelo kunye ngezansi kwathi gquma lokhu kwakwawela phezu kwali ayishale neyafa yangene mama elokhuzeni inhlamba ngene ezibeni yaphuma isiphuma nombokwane hawu emadoda ngafika lapha ngangawa kanti ngiwa nje sengwela phezu kwempangela emadoda waphuma isigqoko samboza ithendele isibhamisa ncinci inyoka yazazi uyithola enkawini umala yathi yangatsha insimba yapha yangatsha insimba shawucakide wapha ngathi bonke abangihlangabeze ekhaya kuphuma amahlayi zonke hawu cha ndaba hayi siyabonga yethu uthenza nobhoko mali nembogo zakho ubhoko lulunye esi-25 rand ubhoko ese-25 noshona abawu-9 abanozuku abaneshumi nompondo abawu-9 abaneshumi nompondo abawu-8 muthi muni lo bela kaluthi hayi siyabonga ndabeze zobona endabeni ntamba mandaba zobona indaba